empitho phithizela kandokazibo wafika silwane somhlolo uzalelwa kuphi uzalelwa khona uma nifike khona ukuzalwa ngizalwa eNewcastle okay emadadini 4 okay but njengamanje ubaba wami uhlala khona indawo ekuthiwa isentabeni in town. all right so samuva ke ngobude bendlela msebenzi iphithiphithi zabazali ngoba ngangisemncane ngangi 3 months kusuka kwami eNewcastle sibuya sikhuma wami okay eMaritzburg endaweni ekuthiwa iSigodini yes so ila engikhulele khona yazi ngangizobuqala ukukhokhela ukubuka leso stage play hayibo ngoba ngangi-interested kulento ye-acting khona into yayingaphakathi mina la uyothenga uZulumoto ufuna ukungena lapha yana uthini wena i-acting ngiyithandile ngathi mangiyitshela ukuthi hayi ngeke ngize ngiyithole into yabantu basegoli ngathi okay shuthi ngizoba uthisha ke okungenani wasiwenze njani uthini uma lapho uthi miyekene uma wayinento ethi awodwa lento yakho ebizwa ngento ayikho into ayifuna njengokuthi ngenze i-IT uma i-IT uthisha maphinda futhi bangibiza ayi ngabona sengena imholo ukuthi hawu yazi ukuthi ngiqashwe ngempela so azingayiqueen ezini khohlwane vele mabethi niyahlanya vumani vele ukhuluma wedwa kho umuntu uhleka wedwa saqala saduduzela ukuthi uyazoba isikhundla ebehleze ethi sukuma ungahlali phansi unetalent nathi into ozophila ngayo yebo ngize ngisho ukuthi awu at least yazi ukhona umuntu obonayo ukuthi lento le ngingakwazi ukuthi ngiphile ngayo andizojabula amezwe manje uthi hayibo lento engangiyenza kanti engangeviphi iwela uma yes kahle ke